gihe Hitler yikangaga intsinzi mu mpeshyi cya 1940 agaseruka yishimiwe n'Abadage ku rwego rwo hejuru, bamufataga nk'umuhanga w'akataraboneka ufite ubwenge budasanzwe. Gusa uko babibonaga siko byari bimeze na gato. Akazi kose yagakorerwaga n'abari bamukikije bya hafi nka Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Albert Speer, Adolf Hess ndetse na Dr. Joseph Mengele. Abiyo batabaho ibyaha byibasiye inyokomuntu mu ntambara ya kabiri y'isi yose niba byarabayeho, kuko bakoraga barushanwa ngo bashimishe Hitler sebuja. Hitler utaruzwi yatoranije abazamufasha mu myaka ya za 20 igihe Ubudage bwari bukiri mu kaduruvayo. Hitler akimara kujya mu ishyaka ritari rizwi rya NSDAP, ni ishyaka ry'abanationaliste b'abakozi bo mu Budage, ryari ritarakomera kuko ryaburaga abanyamuryango b'igihagararo. Gusa mu rugaryi rw'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri, ubukangurambaga ry'ishyaka yari yakoresheje umunyamuryango yifuzaga, Hermann Göring. Hermann Göring icyo gihe yari afite imyaka 27. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose yari umupilote w'indege z'intambara. Yari indwanyi yo mu kirere, yashwanyaguje indege 21 z'umwanzi. Ibi yanabiherewe umudari w'ishimwe wo ku rwego rwo hejuru ugenewe abakoze ibintu by'agatangaza ku rugamba. Nyuma y'intambara, bitewe n'uko Ubudage bari barabuhannye kutagira igisirikare, Hermann Göring yisanze nta kazi. Gusa mu maso ya Hitler, Göring yari nka zahabishe mu mwanda, bitewe n'uko yari umuntu washatse mu miryango ikomeye. Nyuma y'intambara, Göring yarongoye Caroline von Fock. Uyu mugore no mu miryango yari izwi yo muri Suwede. Hitler rero yari akeneye abaterankunga. Hermann Göring akinjira mu ishyaka, yahise ahabwa kuyobora umutwe wa Hitler bwite witwaga SA, Section d'Assaut. Mu guhangana gukomeye k'uyu mutwe witwaraga gisirikare na polisi y'Ubudage mu cya 1923, Hermann Göring yarakomeretse bikomeye ndetse abigicibwa ku butaka bw'Ubudage. Göring yahise ahungira muri Stockholm mu gihugu cy'amavuko cy'umugore we. Yagize agahinda gakabije kubera kudeta yapfubye mu cya 1923. Yabaye nk'ubura umutwe mu cya 1925, aho perezida wari ugiyeho mu Budage yatanze imbabazi rusange. Ibi bituma Hermann Göring yongera gukandagiza ikirenge mu Budage. Byakomeje kumuhiraho mu matora y'abadepite mu cya 1928. Hermann Göring yari mu badepite 12 banazi babonye intebe mu nteko, mu gihe Hitler yamaze ku butegetsi. Abagiye mu myanya myinshi nka Hermann Göring, kuko yabaye perezida wa Prussia, minisitiri w'ingabo zirwana mu kirere, marshal w'empire ndetse na minisitiri w'inganda z'ibirwanisho. Gusa ntiyayoroshye kuko akimara guterwa inteko mu cya 1933, ngo inteko y'Ubudage Reichstag yibasiwe n'inkongi, bituma afata ijambo avuga ko agiye gukura n'umweyo w'icyuma abagize uruhare bose muri iyo nkongi. Akaga kagwira Ubudage, ibihumbi birenga 300 by'abataravugaga rumwe n'abanazi bose barafungwa. Aba bari biganjemo abakomuniste ndetse ashyiraho n'igipolisi gikorera mu ibanga bita Gestapo. Nibwo yatangiye no kubaka camp de concentration ya mbere idasho. Abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose bajyanwe bakora imirimo ivunanye. Nimero ya kabiri mu Hitler yarokirise no bita Joseph Goebbels. Yisanze muri nazism afite imyaka 29. Yamuhaye misiyo yo kuva Munich akajya muri kapitali Berlin. Icyo gihe yari tuwe n'abaturage bagera kuri 4 miliyoni. Icyo gihe umujyi wari utuwe kurusha iyindi yose mu Burayi, witwaga umujyi utukura kubera warindiriye abakomuniste. Ariko ibi ntibyabujije Hitler guha gahunda yari igoye uyu muhungu yo kugira nazi ishyaka ryahangana n'abakomuniste i Berlin. Joseph Goebbels yagombaga gukorera icyo ari cyo cyose Hitler kubera ko ubuzima bwe bwari bwararanzwe no kudahirwa. Yagize ikibazo ku kuguru ubwo yari umwana, byamuviriyemo ubumuga. Yagendaga abeshya ko ubwo bumuga bwo ku kuguru yabutewe n'uko yamugariye mu ntambara ya mbere y'isi yose, kandi yarabeshyaga. Goebbels yari yaraminuje iby'ubuvanganzo, yarandikaga ntihagire usoma ibitabo bye. Icyo gihe yari atarabona akazi kajyanye n'ibyo yize. Gusa yakoze amezi 9 muri banki nk'umukozi ushyira amafishi ku murongo. Nyuma aza gusezera, nibwo nyuma Hitler ahaye cyerekezo ubuzima bwe.
Goebbels yageze i Berlin, yabonye ku ikubitiro abanyamuryango bagera ku 100, yihutira gushinga ikinyamakuru yise Angriff, bisobanuye ngo attack. Kugira ngo nazivugwe, atangira gutegura defile muri quartier z'abakomuniste, kabaho imirwano no gushyamirana. Urusita ifata umwanzuro wo guhagarika ishyaka ry'abanazi muri Berlin. Mu cya 1930, umurwanashyaka wari ukiri muto w'abanazi yatewe icyuma n'umukomuniste aramwica. Joseph Goebbels aboneraho kugira ngo yigaragaze. Ishyingurwa ry'uwo musore ryawe muhango ukomeye cyane, ndetse Joseph Goebbels afata ijambo avugana amarangamutima ko uwo mwana atarakwiye gupfa mwene ako kageni kuko yari umudage nk'abandi. Hitler yahise amuhemba kuba minisitiri wa propaganda mu ishyaka rya Nazi. Amaze kuba minisitiri w'icengezamatwara, umwanditsi bitahiriye Joseph Goebbels yatangiye guhitamo ibitabo bitemewe no kubuza ibindi. Ibitabo by'abayahudi n'abandi banditsi batavugaga Nazi neza byaratwiswe, nko mu itwikwa ryabaye ku itariki 22 z'ukwa gatanu 1933 hafi ya kaminuza ya Berlin. Joseph Goebbels yafashe ijambo aravuga ngo muri gukora neza kohereza abadayimoni bakahise mu muriro, uko umudage wo mu gihe kiri imbere atazaba ari w'ibitabo gusa, ahubwo azaba ari w'indangagaciro ziboneye. Icyo gihe abayahudi bari batuye mu Budage banganaga na 0.8% by'abaturage bose, ariko Joseph Goebbels atangira uburyo bwo kubatoteza. Nibwo yatangiye gahunda yo kuzajya atembereza ibimodoka mu mujyi zihitisha amajwi ngo tuba abadage ntitube abayahudi. Nibwo amashopu y'abayahudi yatangiye gushyirwaho ibyapa ko ntawemerewe kuyahahiramo, n'abanazi babuza abantu kuyinjiramo. Ibyagarukiye aho uko Joseph Goebbels yahaye buri rugo radiyo kugira ngo ruzajye rwumva propagande z'abanazi. Nta cyamwisobaga kuko yagenzuraga byose, sinema, theatre, ndetse ashyiraho komite ishinzwe kugenzura ibyatambutswaga byose kuri radiyo no mu mateyatere. Kandi niwe wabaga ari inyuma y'itegurwa ry'amakoraniro karundura y'abanazi, yagaragaraga mu buryo bunogeye ijisho, ndetse yanateguraga uburyo byagaragaraga kuri televiziyo nka filime zo muri Hollywood, aho Hitler yagaragazwaga nk'umucunguzi w'abaturage. Uwa gatatu mu bantu hafi ba Hitler si uwaje ashaka amaramuko cyangwa imyanya ya politiki, ahubwo ni uwaje ashaka gucengezamatwara ye. Uwo nta wundi ni Heinrich Himmler. Yari umwana wavukaga mu bantu bishoboye kubera ko se yigishaga muri kaminuza ya Berlin. Uyu yari ashishikajwe no gushyira hejuru ubwoko bw'Abadage, aho yatekerezaga ko busumba abandi bose. Yinjiye mu itsinda ry'abahezanguni. Aba barafite ibyiyumvo byo kwishyira hejuru. Heinrich Himmler yari enjeniyeri agoronome, aho we n'umugore we baguze isambu yo kubamo bonyine ngo bategera aho bahurira n'abandi bantu bo hanze bafatwaga nk'abanduye. Himmler ntiyakundaga kwivanga n'abanyamuryango ba Nazi bo hasi basanzwe. Ibi byatumye ashinga kandi gatsinda k'abanazi b'indobanure bitaga SS. Himmler ashaka kubaka indi sosiyete nshya ishingiye ku ivangura ryimbitse, aho Abadage batavangiye ari bo bazayobora ibisekuru byari kuzakurikira. Ishingiye ku ivangura ryimbitse, aho Abadage batavangiye ari bo bazayobora mu gisekuru byari kuzakurikira. Kugira ngo byorohe, aba SS bakoze maternite zabo kugira ngo ubwoko bw'aba-Ariye bwororoke cyane, aho bafataga abana bakabahuriza hamwe bakarerwa na leta mu makareshe karundura abanazi babaga barashinze. Ibyagarukiye aho Himmler yahimbye imyemerere mishya, aho Hitler yagaragazwaga nk'Imana. Mu bibatizo, Himmler ubwe yatangaga batisimu ijyanye n'imigenzo ya SS. Himmler yari yariyubakiye empire mu burasirazuba bw'Uburayi yo gutsemba Abayahudi muri Polonye, muri Ukraine no mu Burusiya. Abenshi babaga baraburijwe muri camp de concentration. Himmler kugira ngo atsembe aha inshingano washoboraga kwigera kuri tere. Rudolf Höss yamugize diregiteri mukuru wa concentration ya Auschwitz, aho yari ashinzwe kwica ndetse no gukoresha abacakara mu nyubako.
Izi nyubako z'inganda z'abanazi nazo babwiye mu gice cya mbere. Si we gusa wakoraga akazi ko kwica kuri tere, yisanze afatanije n'inzobere mu buvuzi Dr Joseph Mengele. Uyu muganga yakoraga ubushakashatsi ku bantu nk'ukora ubushakashatsi ku nyamaswa. Albert Speer, umudizayini w'inyubako w'imyaka 27, yamenyanye na Hitler mu cya 1933 ku kibuga cy'indege cy'i Berlin, aho hari habereye ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru w'umurimo. Byari byahuje abantu bagera kuri 2 miliyoni. Hitler yatangajwe na feu d'artifice zarangije ibyo birori, aho zashushanije isura ya Hitler. Uwari wabikoze ni Albert Speer. Hitler yatangajwe n'ubuhanga bw'uno musore, ahita amukunda cyane kuko hari byinshi bari bahuriyeho bijyanye no gukunda gushushanya inyubako design. Speer ubwe niwe wakoze imbata y'ingoro y'ishyaka i Nuremberg. Ibi byatumye Hitler aha Albert Speer komande y'ikinyejana gukora imbata ya Germania, kapitale ya Empire y'Ubudage. Iyo nshatsiye yari kuzageza mu cya 1950 kwari gushyira Berlin hasi kongera kubakwa bundi bushya, aho ingoro Hitler yari kuzajya akoreramo yari kuzabikubye inshuro 16 Bazilika ya Saint Pierre i Roma. Gushyira hasi umujyi wa Berlin, ibi byari kuba ari nk'imperuka ku baturage ba Berlin kuko hari gusenywa aho abantu babaga bagera ku 200,000. Kugira ngo Hitler apime ubushobozi bwa Albert Speer, amuha kubaka inyubako imwe mu zari kuba zigize Germania mu mwaka umwe wonyine. Abantu 8,000 bavaga mu Budage hose bubakaga iyi nzu amanywa nijoro butaruhuka kugira ngo ashimishe Hitler. Albert Speer yamuritse iminsi 2 imbere y'umunsi wari wateganijwe. Hagati y'umwaka w'icya 1930 Hitler yafashe umwanzuro wo gutangiza intambara, abisangiza somambike we Hermann Göring. Muri urwo rwego yashyizwe ku mwanya wo kugenzura inganda zirenga 200 zakoraga intwaro ku isi. Nizo nganda zari ku isonga nyuma y'uko Ubudage buhanwe mu cya 1919. Iyo mirimo yahawe yo kugenzura inganda zikora intwaro, Hermann Göring yayifashe nk'akanya ko kwigwizaho imitungo. Ko ku minsi ye y'amavuko abanyenganda bamuhaga impano z'agatangaza zikoze mu izahabu. Nta kabuza Hitler yabonaga Hermann Göring nk'uzamusimbura. Mu kongera kugira igihangange Ubudage, Göring yihaye plan y'imyaka 4 kugira ngo Ubudage bube bumaze kuba igihangange mu gisirikare. Iyo ntego y'imyaka 4 bayigezeho mbere habura umwaka umwe. Mu cya 1939 intambara itangiye, Göring yari amaze kwigarura Pologne, Belgique, Norvège, Denmark ndetse n'Ubufaransa. Ubufaransa bwo yahagize nk'ahantu ho guhigira kuko yahavanaga amafaranga y'agaciro ndetse n'ibishushanyo by'ubugeni by'agaciro. Mu cya 1941 Hitler yageze i Paris bwa mbere ari kumwe na Albert Speer. Atangazwa n'inyubako za Paris. Albert Speer amwizeza kuzazizana akazubaka mu Budage mu mushinga wa Germania. Mu gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igeze ashyushye, Hermann Göring yaje kuvumbura ko bitoroshye ko Ubudage burwana ku mpembe ebyiri, uruhembe rw'uburasirazuba n'uruhembe rw'uburengerazuba. Niko kubwira Hitler ko tactique zigomba guhinduka, ariko Hitler aranga. Niko kumuvana ku minisitiri w'inganda z'intambara amusimbuza umwarchitecte we Albert Speer. Amubwira ko agomba kuba minisitiri w'inganda kandi umusaruro ukikuba kabiri. Albert Speer yari umwenjenyeri mu by'ubwubatsi utari wigera afata n'imbunda. Akigera ku minisitiri w'inganda zikora intwaro, ubwo yatangiye strategy nshya zo gutangira gukoresha abantu bose. Indi mirimo irahagarara ndetse atangira gushyira ingufu mu mushinga wo kubaka misile yari kuzakoreshwa bwa mbere mu mateka y'isi barasa Ubwongereza. Hitler biramushimisha cyane, amwambika umudari w'icyubahiro w'umuntu wakoze ibintu by'indashyikirwa. Umurwa mukuru Berlin ku itariki 18 z'ukwa kabiri 1943, Joseph Göring yakoranije inama y'abanazi bageraga ku 18,000, atangaza ko Ubudage bukeneye intambara bwivuye inyuma kandi ko igihe cyo kurwana kiyongereye kuva ku myaka 16 kugeza ku myaka 60. Niko guha ibirwanisha abasaza n'abakecuru ndetse asura abasenyewe n'intambara abufasha mu rwego rwa propaganda. Ariko ntiyarazi ko ingabo z'Abongereza, Abanyamerika ndetse n'Abarusiya zari zimaze gutezamo mu majyaruguru y'Ubufaransa
muri Normandi. Kurangira ko abanazi kwarimo gukomanga. Ku itariki 20 Mata 1945, isabukuru y'imyaka 56 ya Hitler, niho yagaragaye bwa nyuma mu ruhame. Yari ari kumwe n'abantu be baseka, ariko inseko yari isobetse agahinda. Kuko mu masaha akurikira baretse Hitler kubera ko icyo gihe kuguma muri Berlin byanganaga no gupfa. Abarusiya umujyi bawushyize hasi, umuturirwa bayigira ibinogo. Hitler yiyahuye ku itariki 30 z'ukwa kane 1945, agena Joseph Goebbels umusimburaho. Gusa yamusimbuye amasaha make kubera ko abasirikare b'Abarusiya bageze mu rugo rwe basanze nawe n'umugore we n'abana 6 biyahuye, bariye uburozi bapfira rimwe. Kwiyahura byari byabaye nk'icyorezo, kuko hose niko byari bimeze. Ibihumbi by'abanazi batashaka kwitanga bariyahuye n'imiryango yabo. Ariko siko byagendekeye Hermann Göring ndetse na Heinrich Himmler, kuko bo bari bitaguye ibiganiro n'Abanyamerika. Hermann Göring yabonye bikomeye, ahungira mu nyubako ye yari iherereye ku mupaka na Autriche. Birangira nabwo mu kwa gatanu 1945 yishyikirije Abanyamerika yibwira ko azahabwa icyubahiro nka Marshal, ariko yibuzwa ko agomba kuryozwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu yakoze. Heinrich Himmler yagerageje kuganira n'abariye ntibyamukundira. Mu gihe cyo gufata Polonye yivanga n'abasirikare basanzwe bo hasi, gusa aza kuvumburwa ahita nawe yiyahura aho yanyoye umuti wica. Kuri uwo munsi umwe mu majyaruguru y'Ubudage ahitwa Flensburg, abanazi ba nyuma bo hejuru barahagaritswe, harimo Albert Speer. Ku itariki 20 Ugushyingo 1945 i Nuremberg hatangijwe urubanza rw'ikinyejana. Abacamanza b'Abanyamerika, Abafaransa, Abarusiya bagombaga gucira imanza abanazi 24 bari bakiriho. Göring yari nimero ya mbere mu baburanishwaga. Bamuhaye ijambo ngo yiregure, avuga ko nta cyaha yakoze. Gusa byari by'ubusa kuko bamweretse amashusho yose ya kado concentration ateye ubwoba. Aha ntacyo yari kurenzaho. Yaje gukatirwa kwicwa amanitswe, ariko mbere y'umunsi umwe ngo yicwe yasanzweho yari afungiye yanyoye uburozi yapfuye, abifashijwe n'umucungagereza w'Umunyamerika. Albert Speer we yiregura, yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko ibyo yakoze kwari ukwigura kuri Hitler, ndetse avuga ko azakora uko ashoboye kose narekurwa yamagane nazisme. Bamukatiye imyaka 20 y'igifungo, asohoka muri za 60, nyuma yaje kuzirirwa ikirago mu cya 1981. Rudolf Hess wari ukuriye inkambi ya Auschwitz yaburanishijwe n'ubucamanza bwa Polonye i Varsovie, acirwa urwo kumanikwa mu nkambi aho yakoreye ibyaha. Joseph Mengele, umuganga w'inkambi ya Auschwitz, yaguye muri Brazil mu cya 1979 atagejejwe imbere y'inkiko. Nta munazi wakoranye na Hitler wabona imva ye yaho ashyinguye. Bahambwe hatazwi, cyangwa se ivu ry'imirambo yabo bararinyanyagiza. Abari bankurikiye ndabashimiye, mukore subscribe, ikiganiro nakagaruka. Ciao.